Ngibingelele bazalwane, kubo bonke abantu le video ezofinyelela kubona. Kuyisifiso sami ukuthi ibingafinyelela kubantu abaningi ebandleni likaNkulunkulu, emahlelweni ahlukeneyo nakubazalwane abahlukeneyo, ngenxa yokuthi into engifuna ukuyikhuluma ethinta bonke abantu abasindisiwe or abangabantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje ngifuna sibheke indaba yokukhuluma ngezilimi, ilimi okuyisiphiwo sikaMoya oNgcwele asipha umzalwane or asipha abazalwane. Into eyenza ukuthi ngifuna sisibheke lesi siphiwo lesi ukuthi sinokudida okuningi ebandleni kubazalwane ney'fundiso ey'ningi ezahlukeneyo, ukugcina abantu besilahle, abanye bangasilangazeleli, nabanye abanaso bengayazi indlela okumele basisebenzise ngayo ngenxa yey'ngxabano ney'fundiso ey'khona. Manje ngifuna siyibheke ukuphendula lezo y'fundiso nalokho kudideka naleyo mbuzo nalokho kuhlukana okukhona maqondana nalesi siphiwo. Kunomunye umzalwane esikhathini esadlulileyo owasindiswa, uma esesindisiwe waqhunyelwa yisiphiwo sokufundisa. Wayefundisa kamnandi, abantu babusiseke, wawungakhala uma efundisa cause into wayeyifundisa yayivela enhlizweni, uzwayo ukuthi ivutha umlilo, emuneni ithobekile, igcwele umoya, ikhuluma nangey'limu. Wayesethola iy'ncwadi ezigxeka iy'limu ney'gxeka izinto ey'ningi, kwasho ukuthi uy'thola lezo y'ncwadi akanalo olunye ulwazi. Kwalula ukuthi lolo lwazi lolo luthole indawo, limenza ukuthi alahle lezi zinto abekholelwa kuzo nebebusisa ngazo ibandla, including ukukhuluma ngezilimu. Wabuya kimi-ke sezongichazela ukuthi no, indaba yezilimu ayikho scripturally, ayikho eBhayibhelini lezi limi ey'khulunywayo. Wayesethi iy'limu ey'seBhayibhelini ilezi okuzilimu zabantu, ama-language. Waze wangiganekisela nomama wakhe ukuthi uma wakhe wayekwazi ukukhuluma ngey'limu, akhulume i-language Afrikaans. Uma ethandaza nge-Afrikaans cause iy'limu ey'seBhayibhelini iy'limu ezingama-language la esinawo la emhlabeni. Manje yizona lezi limi ezakhulunywa ngePentekhoste. Manje lezi ekungekho language la emhlabeni, iy'limu zey'nhlanga ey'hlukeneyo la emhlabeni azikho scripturally. Lokho kwamu-affect-a kakhulu ngangokuthi wabona abazalwane belahlekile ukuthi angahlangana kanye nabo, angahlanganyela nabo ngoba bakhuluma into engaveli eBhayibhelini. Benza izinto ey'ngekho scripturally nezinye izinto wayey'funde kulezo y'ncwadi. Wagcina lapho uma eshumayela wawuzwa ukuthi useshumayela unolaka nokucasuka, ethi kudlalwa ngabantu. Iy'ntshumayelo ney'fundiso zakhe zayingasaveli enhlizweni ebunene nethobekile emnandi, leyo wawuthi uma uy'lalela uzwe ukuthi zi-like imvula esinethisayo. Wawungakhala, uvuthe, uhlanye, ube namandla ngey'fundiso zakhe. Wagcina eseney'fundiso ey'nolaka zomuntu ocasukile, obhitha, ethi kudlalwa ngabantu. Wafundisa ukwenziswa izinto ey'ngekho scriptural ey'phambana neBhayibheli, ngoba iBhayibheli lithi iy'limu ilezi iy'limu zabantu yizo lezi ezakhulunywa ngePentekhoste. Ngakho-ke lento uma yakwazi ukulimaza umzalwane, and into engiphatha kabi, lowo mzalwane wagcina ehlukana nabazalwane ngoba babelahlekile abazalwane benza izinto ey'phambene nezwi. Ngenkathi ehlukana nabazalwane wagcina waba yedwa, waqhubeka-ke enza lezi zinto eyedwa,
washona phansi, inhliziyo yakho ibabhitha iqina, yabo iba yimbi, wagcine wayeka ekukholweni. Ngamgcina esekile ekukholweni, eseyibhemela ugwayi, eseyibuyelele ezonweni wayevele ehleli kuzo before. But into eyamkhipha yifundiso lezi ey'gxeka izinto ey'thile ezenziwa abantu abasindisiwe, including iy'limu. Lezi fundisa engifuna-ke siy'bheke namhlanje cause angazi ukuthi bangaki abantu abanjengayo le nsizwa engikhuluma ngayo ethole lezi fundiso zamahlelo nezabantu abathile abanama-opinion athile abagxeka ezinye izinto including iy'limu. Singekuthinta okunye namhlanje, but namhlanje ngifuna sibheke le ngxenye-ke yokukhuluma ngezilimu. Izilimu lezi ey'khulunywa abantu abasindisiwe kuthiwa babhabhadiswe ngumoya ongcwele base bekhuluma ngezilimu. Ngifuna sibheke-ke lezo zilimu lezo, siphendule imibuzo nakho konke ama-opinion ahlukeneyo ukuthi ahlangana kanjani, nemibuzo iphendule kanjani ukuze ibandla likhanyelwe maqondana ney'limu nenjongo yazo nokusebenza kwazo. Eqhubekeni kwethu-ke ngizothanda ukuthi siqale ngale ndaba yokuthi ilimu lezi ezakhulunywa ngePentecoste ilimu zabantu. Uma ufunda lapha incwadi yezenzo chapter 2, izenzo chapter 2, uzofunda nje kusukela ku-verse 7 lithi, bethuka bamangala bathi, bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na? Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? Amaphathe, namaMede, nama-Elamithi, nabakhile eMesopotamiya, naseJudiya, naseKhaphadosiya, nasePontu, nase-Asiriya, naseFrigiya, nasePhamfiliya, naseGibhithe, nasezweni laseLibiya, naseKhureni, nezihambi zaseRoma, nabaJuda namaProstelite, abaseKrethe nabase-Asabiya, nabase-Arabiya, siyabezwa bakhuluma ngezilimu zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Angithi yabona ukuthi lezi limi ebey'khulunywa lana iy'limu zabantu abakhona la emhlabeni. Lezi iy'ndawo laba abantu ababephila kuzo. Kwakukhulunywa ama-language, bathi bakhuluma laba bantu laba abagcwaliswe ngumoya ongcwele, bakhuluma iy'limu esazalwa yikhulunywa, noma ulimi lwethu esazalwa lukhulunywa, sasalikhuluma kusukela ebunganeni bethu. But into esimangalisayo ukuthi abaseGalile akumele ngabe lezi limu bayazazi, ngoba thina sisuke ey'ndaweni, njengoba sihlangene la eJerusalema, sisuke ey'ndaweni ezahlukeneyo nama-language ethu ahlukene. But laba abantu uma sebegcwalisa umoya ongcwele sibezwa bekhuluma ama-language alezi iy'ndawo esisuka kuzo, esawezwa thina sizalwa sakhulela kuwo. Lama-language bona sibezwa bewakhuluma onke lawo ma-language lawo. Siyizwela ngokwey'limu zey'ndawo zakithi, ngokwey'nhlanga zethu, ngokwey'ndawo esisuka kuzo, esikhulele kuzo. Sibezwa ngamandla kamoya ongcwele bekhuluma lawo ma-language ethu bamangala. Enye into engifuna uyibheke la kuthiwa bakhuluma kithi bakhuluma ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Lezi limu engifuna into siyigcizelele la, lezi limu kwakuzilimu ezakhulunywa abalandeli bakaJesu uma sebegcwaliswe ngomoya ongcwele. Bayikhuluma lezi limu lezi, beyikhuluma hhayi kuNkulunkulu, babeyikhuluma kubantu.
bekhuluma kubantu ngezindaba ezinkulu, ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu, bekhuluma hhayi kuNkulunkulu, babekhuluma kuphi? Babekhuluma kubantu, ilimi ezayikhuluma kubantu. Abantu ababakheka ngalezo yilimi lezo yilaba bantu okwakukhulunywa kubo, yilabo bantu okwakukhulunywa kubo. Lezo limi zayiqondene nalaba bantu okwakukhulunywa kubo abasuke ey'ndaweni ezahlukeneyo. Laba abalandeli bakaJesu ababekhuluma lezo yilimi ngamandla kaMoya oNgcwele, sebegcwaliswe uMoya oNgcwele, lawo ma-language babengawazi, bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele base bekhuluma ama-language abantu ngokwey'ndawo zabo, ngokwey'limi, ngey'nhlanga zabo, ama-language bona abangawazi, but babengawakhulumi laba abalandeli bakaJesu lawo ma-language kuNkulunkulu. Babewakhuluma kuphi? Ebantwini. Kwakheka bani? Kwakheka abantu bezwe imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu ngalawo ma-language akhulunywa obani? Yilaba abalandeli bakaJesu. Iy'limu zabantu futhi zayikhulunywa ebantwini, zayingakhulunywa kuNkulunkulu, but laba abayikhulumayo babengazazi, beyikhuluma ngamandla kaMoya oNgcwele. uMoya oNgcwele wabapha ukuphimisa, baphimisa ama-language abangawazi, but laba abezwayo ngenkathi laba bewaphimisa lama-language babezwa ukuthi i-language esiyaziyo, ama-language y'indawo zethu, babezwa ngisho nezinto ezayishiwo ngalawo ma-language, kuthiwa babekhuluma imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Babezwa ngangokuthi abaningi baphenduka or bakholwa ngoba babekwazi ukuzwa ukuthi bathini ngalama-language, noma laba abawakhulumayo bengazi lama-language abawakhulumayo, babewakhuluma ngamandla kaMoya oNgcwele, but bona bengawazi, kodwa labo okukhulunywa kubo babekwazi ukuzwa ngoba kwakhulunywa ngolimi lwabo. Like ukube kwakukhona mina ngangizozwa kukhulunywa ngesiZulu, yize laba abakhulumayo isiZulu bengasazi, kodwa ngoMoya oNgcwele basikhuluma, kodwa bengazi into abayikhulumayo, but mina okuqondiswe kimi ngangizokwazi ukuzwa, ngizwe nokuthi bathini, bakhuluma imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Kwakuzilimu zabantu, and lezi limu zabantu abayikhulumayo bekugcwaliseka vele izwi likaNkulunkulu ebelikhulunywe uJesu uma evuka kwabafileyo. Wathi naku lapha kwencwadini kaMark chapter 16, uma ufunda uMark chapter 16, uma ufunda lapha uverse 18, uthi noma siqale kuverse 17, uthi lezi bonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha. Yabo, imangaliso lezi uJesu uthe zizolandela abantu abakholwayo. Ngamanye amazwi, imisebenzi yamandla, izinto ezizokwenzeka ngamandla kaNkulunkulu. Lama-language akusiwa ama-language abazowafunda labo okukhulunywa ngabo la kuMark. Ama-language azokwenzeka ngamandla kaNkulunkulu, azokwenzeka ngey'mangaliso. Ingakho kuthiwa iy'mangaliso izobalandela. Yabo, kuzosebenza amandla kaNkulunkulu ukuthi bakhulume lama-language. Ngeke ebizwe ngey'mangaliso uma kungama-language abahlale phansi bawafundiswa abazali, bawafunda mhlasimpe sebekhulile esikoleni bafunda amanye ama-language, awabizwa ngesimangaliso lawo ngoba abawazi through amandla omuntu. Yabo, but lana abizwa ngesimangaliso ngoba kwasebenza amandla kaNkulunkulu ukuthi lawo ma-language, lezo y'limi bekwazi ukuyikhuluma. Ingakho kuthiwa lezi mangaliso zizobalandela abantu abakholwayo. Uma usufunda ngezansi uzobona ukuthi yinto ikamandla kaNkulunkulu lezo okukhulunywa ngazo, ukhipha amadimoni, ukuphulukisa abagulayo, ukuphatha iy'nyoka ngezandla, uma bedla okubulalayo kungabi nangozi, bakhulume bese kubalwa nezilimi ukuthi boshumayela ngey'limi ezintsha. Yabo, okusho ukuthi lezo y'limi akusizo lezi limi umuntu ayifundiswa abazali uma besanda kuzalwa, akusizo lezi limi umuntu ayifunde esikoleni, yizilimu zabantu, kodwa usuke ey'khuluma yena engayifundiswanga abazali, engayifundanga esikoleni, ey'khuluma ngamandla kaNkulunkulu, egcwalisa uMoya oNgcwele, ebese kukhuluma isiZulu, akhuluma i-Afrikaans, but uthola ukuthi isiZulu akasazi ngoba akasifundiswanga abazali, akusiyi language yakhe yendawo yakho bazalelwe kuyo, futhi akusiyi language ayikhuluma esikoleni.
ayifunda esikoleni, kodwa ngamandla kaNkulunkulu le language angayazi ngokugcwalisa umoya ongcwele abese mophumisela akhiphe ilanguage othola ukuthi mhlasimpe yendawo asuke kuyo. Mhlasimpe mina Zimbabwe, mhlasimpe ngingazi language yakhona but ngagcwala umoya ongcwele ngase ngikhuluma ilanguage mhlambe isiShona, ngazi noma isiShona, ngithole sengikhuluma leyo language yakhona lapho. Abantu bakuleyo ndawo thothi le language engiyikhulumayo angiyazi, but abantu bakuleyo ndawo uthola ukuthi bayezwa ukuthi ilanguage yabo nokuthi ngithini. Ngize ngitshelwe yibo ukuthi uyazi lento obuyisho ubuthi uthi usitshela ngokuthi uJesu nje uNkulunkulu unje, but uthothi mina bengikhuluma ngamandla kaNkulunkulu lezo zinto lezo, but le language ebengiyikhuluma ngiyazi bengikhuluma ilanguage yabantu. Ngikhuluma kuphi? Kubantu, hhayi kuNkulunkulu, futhi ngikhuluma hhayi ngamandla ami, hhayi ukuthi ngiyifundele, bengikhuluma ngokuphiwa umoya ongcwele, ukuphimisela nangamandla akhe ngayikhipha leyo language. Ilanguage yabantu lezo, yiyo-ke lama-language uJesu wayeprofethe ngawo la kuMark, la agcwaliseke encwadini yezenzo. Abantu baqale bakhuluma, bashumayela ngezilimi ezintsha, and beshumayela njengoba kuthiwa enaboshumayela ngey'limu ezintsha, ubokwazi ukuthi akukhulunywa ngabantu labakhuluma iy'limu kuNkulunkulu, because angeke ukhulume iy'limu ushumayele ngey'limu ezintsha ushumayeze uNkulunkulu. Yabona ukuthi lezi limu lezi abazoyikhuluma ngamandla kaNkulunkulu zabantu abezokuyikhuluma kuNkulunkulu, bazoyikhuluma kubani? Ebantwini, ngoba kuthiwa boshumayela ngezilimi ezintsha. Ziyilimu lezi ezikhulunywa ebantwini, iy'limu zabantu. Ube sendaweni ethile, leyo ndawo ikhuluma ilanguage ongayazi, ugcwaliswe umoya ongcwele, bese ngamandla kamoya ongcwele akuphuphimisela bese ukukhuluma ilanguage yakuleyo ndawo, engabibikho umuntu ohumushayo. Uvele wena ukhuluma ilanguage ongayazi, kodwa abantu okhuluma uthola ukuthi ilanguage yabo bayazi, nezinto oy'shoyo bayazizwa ukuthi uthini, basizakale, bakheke labo bantu onjani okhuluma kubo, ngoba ubukhuluma imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu ngelanguage yabo ongayazi, ongayifundanga, but ngokuphiwa umoya ongcwele nangamandla kaNkulunkulu wayikhuluma leyo language. And uma ufunda no-Isaya futhi uyaprofetha u-Isaya ukuthi uNkulunkulu ngokukhuluma kulesi sizwe ngolimo ngezinye izilimi, yabo, bekugcwaliseka kwalezo y'profetho lezo uNkulunkulu abeshilo ngazo ukuthi uyokhuluma kulesi sizwe or nasezweni ey'hlukeneyo, kushunyelwe ngezilimu. Kodwa lezo limi okushunyelwa ngazo kusuke kushunyelwa ngezilimu zala emhlabeni, zasey'ndaweni ey'la emhlabeni, zabantu abala emhlabeni, futhi kusuke kungakhulunywa noNkulunkulu, kusuke kukhulunywa nobani? Kusuke kukhulunywa nabantu. Ngakho-ke uma-ke sikhuluma ngey'limu, ngifuna sazi ukuthi singayilimithi iy'limu lezi esikhuluma kuNkulunkulu bese siy'tshela ukuthi umuntu ngamandla kamoya ongcwele akakwazi ukukhuluma ngey'limu zala emhlabeni ongazazi, zey'ndawo ey'la emhlabeni. Sithi ngamandla kamoya ongcwele ukhuluma ngey'limu lezo ey'khuluma uNkulunkulu kuphela, engaziwa umuntu emhlabeni. No, uyakwazi ukugcwaliswa ngumoya ongcwele ngokukhetha kamoya ongcwele, ngekantando kamoya ongcwele, bese kuphimisela ukhulume ngolimu lwabantu umoya ongcwele asuke efuna bezwe, but wena engekho umuntu ohumushayo. Umoya ongcwele bese kuphi ilanguage yalaba bantu afuna bezwe, uyikhulume leyo language ngamandla kamoya ongcwele. Abantu umoya ongcwele asuke efuna bezwe, bekwazi ukuzwa ngolimi lwabo, nezinto afuna ukuthi bazizwe uyikhulume wena ngolimi lwabo, ubeze bekutshela ukuthi lento ubuyisho uthi ngoba ubukhuluma ilanguage yabo, ukhuluma izinto abayizwayo nabayiqondayo ngoba bekuyilanguage yabo ngamandla kamoya ongcwele. Ngakho akumele silimithe sithi ukukhuluma kwey'limu lesi sikhuluma kuNkulunkulu ngelanguage engaziwa lesisazokhuluma ngayo abantu basemhlabeni, bese siy'tshela ukuthi leyo language iyona yodwa. Ikhona le abantu abagcina belimitha le esikhuluma kuNkulunkulu, belahla le esikhuluma kuNkulunkulu ngenxa yokuthi bakhomba lezi limi zabantu. Zikhona ngempela lezi zabantu, akumele thina lezi esikhuluma kuNkulunkulu engaziwe emhlabeni bese sisenza ukuthi silahle lezi
lezi limu lezi zabantu ey'khona la emhlabeni sikwazi ukuyikhuluma singayifundelanga, sikwazi ukuyikhuluma singakhuliswanga ngazo, kodwa siyikhuluma uma sigcwaliswe umoya ongcwele ngamandla kamoya ongcwele. Uma efuna umoya ongcwele kukhona abantu afuna sikhulume kubo, kodwa engekho ohumushayo futhi singayazi i-language yabo. Uyakwazi umoya ongcwele. Baningi abantu abanama-testimony alokho, baningi kakhulu labantu asebeke kwenzeka kubo lezo zinto lezo. Into esenzeka namanje, baningi nje abantu abasizakele. Uthola ukuthi umuntu bekukhulunywa ngey'limu, uthola ukuthi sonke lana besikhuluma kuthandazwa ngey'limu, bese kuba khona umuntu obengasindisiwe aqhamuke siya phambili esey'nikele ethi uyazi ukuthi usibani bani ngenkathi ekhuluma ngey'limu. Lo khuluma ngey'limu bengazi ukuthi le language abesekhuluma ngayo ubesekhuluma nge-language mhlasimpe mina uyena umthola ukuthi uyishayina kodwa ubevakashela enkonzweni engasindisiwe, ethi ubekhuluma ngesishayina. Lo bekhuluma ubengazi ukuthi isishayina lesi asikhulumayo futhi ubengazi nokuthi ubethini. But lo obevakashile lathi no bekhuluma ngesishana 80 uze wabiza negama lami wathi kumele ngiyinikele uNkulunkulu ngimukele uJesu. But lona obeyikhuluma lezo limi akayazi yonke lento, obukhuluma i-language yasemhlabeni kodwa bengayazi, bengazizwa nokuthi uthini, kodwa ngomoya ongcwele wayiphimisa. Kanti lo moya ongcwele obemjongile ngaleyo language ubekwazi ukuzwa, ezwa nokuthi bekuthiwani, wakwazi ukusizakala ngoba bekujongwe vele hhayi uNkulunkulu ngaleyo language, bekukhulunywa kumuntu, kujongwe kumuntu. Ngakho wanikwa i-language yomuntu ngamandla kamoya ongcwele, wasizakala lo bejongiwe ngaleyo language. Nalana-ke ngePentecoste wakujongwe abantu ababejongwe umoya ongcwele, wagcwalisa abalandeli bakaJesu umoya ongcwele, wabaphuphimisela bakhuluma ngey'limu zabantu ngokwey'ndawo zabo ukuze bezwe ngokwama-language. Imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu wayifuna umoya ongcwele laba bantu bayizwe, nangempela bayizwa baze bamangala ngoba abantu bebethagethiwe ngalezo y'limu kwakungabantu, beyikhulunywa kubantu ukuze kumangala abantu, ukuze kusizakale abantu, ukuze kusindiswe abantu, ukuze kuphenduke abantu. Zayikhulunywa ebantwini, kwakungama-language ala emhlabeni. Abantu ababekwazi basemhlabeni ukuwezwa bengahunyushelwa because ama-language ey'ndawo zabo abakhulelwe kuwo, ey'ndawo zabo, ey'nhlanga zabo, ama-language abantu akhona la emhlabeni. Namanje zisenzeka lezo zinto. uNkulunkulu uyakwazi ukungithuma endaweni ethile, uthole angiyazi i-language yakhona. Uma sengifikile ngokumlalela ngivele ngigcwalise umoya ongcwele bese ngiqala mina ngiphimisela ngikhulume i-language yalabo bantu laba abasuke bekuleyo ndawo. Ngolunye usuku ngiyakhumbula kuke kwaba khona iculo ebelicula kwenye indawo, lacula ngithe uma ngikumoya, beliculwa ngenye i-language. Ngase ngithi ngikumoya ngavele ngazi ukuthi bathini ngokwe-language yami, but ngangingaliyazi i-language yabo. Ngase ngitshela abanye ukuthi lelo culo lolo lisho ukuthi lithi. Ngamangala uma sesihambe siyobona abanye sebelicula sebelihumusha, basho exactly njengoba mina ngalisho. Angiyazi i-language yabo, but mhla ngigcwele umoya, ngigcwalise umoya ongcwele, ngakwazi ukuba ne-revelation, ngakwazi ukuqonda into abayishoyo, and exactly lento ababeyisho yiyo le ngathi mina engatshela omunye ukuthi basho njalo ngalelo culo lelo. Ngisuke ngingayazi i-language yabo, but through the Holy Spirit ngakwazi ukuqonda ukuthi bathini, and through the Holy Spirit ngakwazi okunye ukuyikhuluma leyo language. But uthole mina ngiqonda ukuthi ngisho ukuthini ngithini, but abantu engiyikhuluma kubo uthole ukuthi bayazi, bayaqonda, basizakale ngoba vele kusuke kungaqondiwe mina ngalawo ma-language, kusuke kuqonda abantu engikhuluma kubona, kusuke kungakheki mina ngalawo ma-language, kusuke kwakheka abantu engikhuluma kubona. Ama-language abantu asuke ejonge abantu osuke kubo, iy'ndawo osuke kubo, abantu abeze kuwe ongayazi i-language yabo futhi engekho ohumushayo ngenxa yesidingo umoya ongcwele bese kunika ukuthi ukhuluma i-language ongayazi ngamandla akhe, noma wena ungezwa ukuthi uthini, kodwa abantu osuke ukhuluma kubo bekwazi ukuzwa nokuqonda basizakale. Nosakuthi sidluleke manje, sidlulele kulokhu kwesibili engithe akumele i-language le sithi sikhuluma kuNkulunkulu akekho ozwayo emhlabeni isenze silahle le language, lama-language abantu abakwazi ukuwakhuluma ngamandla kaNkulunkulu
ala emhlabeni, ezwakala emhlabeni, kodwa ekhulumayo ngamandla kaNkulunkulu uthola ukuthi akayazi, akayiqondi. Futhi akumele lama-language sikwazi ukwakhuluma ngamandla kaNkulunkulu ala emhlabeni asuke ejonga abantu la emhlabeni, esisuke siwakhuluma ngenxa yabantu emhlabeni esingawazi ama-language abo, but uMongcwele sipho ukuphimisela siwakhuluma lawo ma-language, abantu bezwe ngokwey'nhlanga zabo, ngokwey'limi nokwey'ndawo zabo. Akumele sikwenze ukuthi siwalimithe bese silahla-ke le language esikwazi ukuyikhuluma kuNkulunkulu, engabe bikho umuntu ozwayo emhlabeni, kungakheke abantu, kwakheke lo osuke eyikhuluma leyo language leyo. Ngiyanxusa-ke sibheke leyo language-ke leyo ukuthi njengoba singakwazi ukwalahla la ngoba a-scriptural, naleyo language asikwazi ukuyilahla ngoba nayo i-scriptural. Itholakala lapha encwadini yabokuqala baseKorinte chapter 14. Sizoqala nje kuvesi 2, uthi ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu. Angithi usuyabona-ke ukuthi lezi ezazikhulunywa lapha kuyiPentecost zayikhulunywa kubantu, kukhulunywa ngokwama-language abo, kukhulunywa imisebenzi kaNkulunkulu emikhulu. Wasizakala labo bantu kwakukhulunywa kubo baze bamangala, basizakala, bamangaliswa ukuzwa ngokwama-language abo imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu, kwakhulunywa ebantwini. But lana uma usufunda lana-ke kuthiwa ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, yabo. Kulezi esikhuluma ngazo la akusizi ilimi ey'khulunywa kubantu, kanti lezi zePentecost ilimi ezayikhulunywa ebantwini, abantu be-understand ukuthi uthini, bese bona bemangala besizakala. Kanti lezi number 1 kuthiwa umuntu oyikhulumayo lezi limi akayikhulumi ebantwini. Ngithi uyabona ukuthi iBhayibheli liyayivuma lezi limi umuntu ayikhuluma ngamandla kaNkulunkulu, ayikhuluma kubantu and eyikhuluma lezo yilimi kuyi-language yabantu, abantu bekwazi ukumuzwa nokuqonda. Futhi iBhayibheli liyasikhombisa ukuthi khona ezinye iy'limi futhi okwazi ukuyikhuluma kodwa ungayikhulumi ebantwini, osuke ungayikhulumi ebantwini. Ngakho iBhayibheli livuma zombili lezi limi. Akumele siyilahle lezi ey'khulunywa ebantwini ngamandla kaMongcwele, futhi akumele siyilahle lezi okwazi ukuyikhuluma kodwa kuthiwa awuyikhulumi ebantwini. Number 2, kuthiwa akhuluma ebantwini, kepha ukhuluma kuNkulunkulu ngokuba kakho ozwayo, ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Angithi yabo ukuthi lezi ezakhuluma ngePentecost umuntu babeyikhuluma ebantwini, abantu babezwa. Bese kuthiwa lezi umuntu oyikhulumayo akakhulumi ebantwini kodwa ukhuluma kubani? kuNkulunkulu. Bese kuthiwa ebantwini akekho ozwayo. Ebantwini akukho noyedwa okwazi ukuzwa le language engisuke ngiyikhuluma. Kuthiwa ngisuke ngikhuluma iy'mfihlakalo, ngiyikhuluma ngani? Ngomoya, yabo. Into engithuma ngiyikhuluma, angiyikhulumi number 1 ebantwini. Number 2, ebantwini akekho umuntu onjani? Ozwayo. Bese kuthi ngisuke ngikhuluma ini? Iy'mfihlakalo, izinto ey'fihlakele. Ngisuke ngiyikhuluma kubani? kuNkulunkulu. Ngithi uyayibona umehluko manje? Lezi zePentecost zayikhulunywa kubantu, kuthiwa lezi oyikhulumayo usuke eyikhuluma kuNkulunkulu. Lezi zePentecost abantu bezwa ngokwey'limi zabo, kanti lezi kuthiwa akekho ozwayo ebantwini. Bese kuthiwa kulezi zePentecost umuntu wayekhuluma imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Bese kuthiwa lezi wakukhulunywa ini? Izimfihlakalo ngomoya, yabo. Ukuthi zikhona, iBhayibheli liyayiveza ukuthi zikhona iy'limi ey'suke ey'khulunywa kodwa uthole ukuthi ebantwini akukhulunywa ebantwini, and ebantwini akekho eyiqondayo izwayo lento esuke ikhulunywa, kodwa kusuke kukhulunywa kubani? kuNkulunkulu. Okusho ukuthi umuntu ozwayo noqondayo noma abantu bengaqondi uNkulunkulu usuke ukhuluma iy'mfihlakalo kubani? kuNkulunkulu ngomoya. Lezi mfihlakalo ziyimfihlakalo kithina abantu but ayifihlakele kuNkulunkulu.
yabo. uNkulunkulu uyayizwa lento, isobala, iyakhanya kumuntu okusuke ikhulunywa kuye, njengoba nalabo kwakukhulunywa kube Pentecoste kwakungafihlakele, kwakukhanya, kwakukhulunywa kubo, kukhulunywa into ebakhanyelayo, abayiqondayo nabayizwayo. Nalana umuntu okukhulunywa kuye ufihlakele, imfihlakalo kithi, but uNkulunkulu akusizi imfihlakalo, uyazizwa, uyayiqonda, uyayi-understanda lama-language esuke siwakhuluma, yabo. Ngakho zikhona lezi limi zabantu, zikhona lezi limi engakhulunywa ebantwini ey'suke zikhulunywa kuphi? kuNkulunkulu, zikhulunywa ingane, kukhulunywa imfihlakalo ngomoya. Ngakho asikwazi ukulahla lezi limi. Abantu abakwazi ukuyikhuluma abakwazi ukuyikhuluma ngamandla kaNkulunkulu, iy'limi ey'khona la emhlabeni zikhulunywa ebantwini, sithi thina no, iy'limi ey'khulunywa ngamandla kaNkulunkulu ilezi ey'ngakhulunywa ebantwini, ilezi ey'khulunywa ngomoya, imfihlakalo, ilezi ey'khulunywa uNkulunkulu. No, lezo y'limi zikhona, kodwa kumele zisenze silahle lezi zabantu, ukwazi ukuyikhuluma ungayazi ilanguage yabo, ngomoya ongcwele ukwazi ukuthi uyikhulume. Futhi nalezi-ke zabantu ukwazi ukuyikhuluma ngamandla kamoya ongcwele ungayifundelanga, uyikhuluma ngoba umoya ongcwele efuna ukuthi ukhulume kulabo bantu labo. Akumele ikwenze ukuthi ubusulahla-ke lezi limi ey'ngaqondene nabantu, ebantwini ongekho yi-understand-ayo. Futhi lezo y'limi uzothola uma sesifunda la ngezansi ukuthi abantu ngenkathi ngikhuluma ngey'limi lezi abakheki, abasizakali laba bantu ngoba abasizwa yinto abangayizwa, kodwa lezi zePhentekoste zayibasiza ngoba zayiqondene nabo, zikhuluma kubo, babezizwa, ngakho bakheke, bamangale. Kanti lezi azibakhi, zakha lo muntu osuke enjani ey'khuluma. Ake sifunde uvesi 3 uthi, kepha oprofethayo ukhuluma kuphi? Kubantu, kepha kube ngukwakha nokududuza nokuqunga isibindi. Angithi yabona-ke njengamanje la kukhulunywa ngokushumayela, la umuntu oprofethayo eshumayela. Lokho kushunyele bekukhulunywa ngazo kho lapha encwadini kaMakho ukuthi boshumayela ngey'limi ezintsha. Yikho lokho kwagcwaliseka ngePhentekoste. Kuthiwa-ke ngenkathi-ke beshumayela ngey'limi ezintsha kuPhentekoste beprofetha, uvesi 3 kuthiwa-ke oprofethayo usuke ekhuluma into enjani? Usuke ekhuluma number 1 kubantu, ekhulumani kubantu? Kube ngukwakha into eyakhayo neduduzayo nequnga isibindi. Kanti lezi limi ey'ngenhla kuvesi 2 kusuke kuthiwa usuke ekhuluma kuNkulunkulu, ekhuluma ini? Ekhuluma imfihlakalo ngomoya. Kwakheke bani? Kwakheke lo okhulumayo. Kanti lo oprofethayo, lezi limi lapha encwadini yezenzo, wayengakhuluma uNkulunkulu, wayekhuluma kubantu. Ekhulumani? Into eduduzayo, into eyakhayo, into enjani? Equnga isibindi. Kwakwakheka bani? Abantu abezwayo ngenkathi enjani? Ekhuluma. Wayeprofetha, ekhuluma ngey'limi angazazi yena, but la bantu akhuluma kubo babezizwa, bakheke, baduduzeke, baqungeke isibindi, bemangaliswe izinto ey'nkulu kaNkulunkulu abayizwa ngenkathi ekhuluma. But lezi ey'la kuvesi 2 ilimi ey'khuluma kumuntu, ey'khuluma kuNkulunkulu, ekhuluma imfihlakalo ngomoya wakhe lo muntu. Bese kwakheka bani? Kwakheka yena lo muntu onjani? Oyikhulumayo lezo y'limi. Injongo yalezi limi ey'sencwadini yezenzo kwakha abantu abazozwa ngenkathi abalandeli bakaJesu benjani? Bekhuluma. Injongo yalezo y'limi kwakuwukwakha labo bantu, ukuqunga isibindi labo bantu, ukududuza labo bantu, ukwazisa labo bantu ngey'ndaba kabaney'nkulu kaNkulunkulu. Kodwa lezi ey'la kuvesi 2 iy'limi encwadini bokuqala baseKorinte chapter 14, lezo y'limi injongo yazo ukwakha umuntu osuke ezikhuluma, ayiqondene nabantu abazwayo ngenkathi ngikhuluma ngey'limi, ziqondene nami noNkulunkulu. Ngisuke ngikhuluma noNkulunkulu, ngikhuluma ini? Izimfihlo ngomoya. Kwakheka bani? Hhayi abanye abantu, kwakheka mina, yabo. Yingakho-ke lezo y'limi zikhona zombili, zikhona lezi limi ze-scripturally. Uma nje umelene nalezi lapha encwadini yezenzo, umelene ney'limi ze-scripturally.
uma umelene nalezi ilimi okwazi umuntu ukuyikhuluma kungabi bikho oyizwayo la emhlabeni oyiqondayo la emhlabeni, kodwa kuze uNkulunkulu kube zimfihlakalo eziwa uNkulunkulu abantu bengayiqondi. Usukumelene nento escriptural ngoba nansi lento isobala la ezweni likaNkulunkulu, yabo. Abantu abangafuni ukufunda izwi likaNkulunkulu bathole lezi ilimi la encwadini yezenzo, encwadini kaMark, encwadini ka-Isaya, bese bezothola nalezi ilimi la bebona ukuthi zombili lezi ilimi zi-scriptural. And uSathane uzobona ukuthi why lezi ilimi ezigxeka engayifuni. Uyabona umsebenzi omkhulu ozenzayo ekholweni ngalinye ngalinye, ngozi lezi limi uzobona uma sesiqhubeka ukuthi zenzani empilweni yomzalwane uma eseyikhuluma. Yiyo-ke lento uSathane engayifuni ngoba ukubalekela injongo yalezi limi, because uma ungcwele usinika lezi limi ngey'njongo ey'thile. Uyazi uSathane ukuthi uma esifaka ama-teaching a-wrong ngeke sisayifuna lezi limi lezi, and uma singayifuni asikuze ukulahla ilimi kuphela, solahlekelwa nazi injongo nama-benefit alezi limi lezi. Manje ngakho-ke kumele sithole lama-teaching azosenza ukuthi simukele ukuze sibenefite from lezi limi lezi, ngoba umzalwane nomzalwane oyikhulumayo ziyamakha, ziyamcharger, ziyamqinisa, ziqunga yena isibonda, yikhuthaza yena, yiduduza yena umuntu osuke eyikhuluma lezo yilimi lezo. Ake sibuke-ke lapha ku-verse 4 kuthiwa-ke okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. Uyabona ukuthi lento isivezwe nje yacaca. Ngithi laphana bebeprofetha lapha encwadini yezenzo bekwakheka abantu, yabo, bekwakheka abantu bebezwa, but kuthiwa lezi limi ey'khulunywa la encwadini yabaseKorinte chapter 14 bokuqala kuthiwa zakha lo muntu oyikhulumayo. Uyabona ukuthi ayiqondene nabantu, yabo. Ngikhuluma mina abantu into abangayizwa futhi ayibathi. Ngikhuluma into engikhuluma kuNkulunkulu, bese kuthi verse 4 kuthiwa okhuluma ngezilimi uyazakha yena. Ngisuke ngizakha mina ngalezi limi. Ngisuke ngakho lona ibandla, ngisuke ngakho ibona abantu abangakholwa, ngisuke ngakho ibona abantu abasindisiwe, yabo. Ngisuke ngakha ini? Ngisuke ngizakha mina ngenkathi ngikhuluma lezi limi kuNkulunkulu. Lezi limi zifihlakele kubani? kuNkulunkulu, kubantu. Zifihlakele nakimi engiyikhulumayo. Uzobona uma sehlela laphana ngezansi ukuthi kwayena lo yikhulumayo lezi limi kuthiwa ingqondo yakho ayinasithelo, kusho ukuthi akusiyinto ayi-understandayo nayiqondayo, ukuthi emqondweni akusiyi-language ayaziyo akwazi ukuthi uma eyikhuluma ngomlomo uthothi umqondo uya-understand ukuthi usho ukuthini. No, usuke ungenasithelo emqondweni wakhe, ukusho ukuthi abantu abazizwa naye akazizwa ukuthi zisho ukuthini, ngoba usuke ekhuluma iy'mfihlakalo. Lezi zinto ayikhulumayo ziyimfihlakalo kuphi? Ziyimfihlakalo ebantwini, ziyimfihlakalo nakuye, kodwa kuNkulunkulu asuke ayikhuluma kuye ayikiyimfihlakalo. Uyaqonda uNkulunkulu ukuthi usuke ethini lo mzalwane, kodwa ngenkathi lo mzalwane ekhuluma into efihlakele ebantwini nefihlakele emqondweni wakhe, ngenkathi eyiphimisa ngomlomo kuthiwa uyazakha yena lo mzalwane. Zimakha abantu benga-understand, zimakhe nomqondo wakhe unga-understand, but umoya wakhe uyakheka lo mzalwane. Ngani? Ngalezo yilimi. Ingakho-ke uSathane engayifuni, ngoba uyazi ukuthi umzalwane unendima edlalwa yizwi likaNkulunkulu nedlala yiphiwo ikamoya ukuthi umzalwane akheke, kodwa kunenye indima edlalwa zilimi ukuthi umzalwane njani? Akheke, aduduzeke, aqungeke isibindi, enze njani? Aduduzeke. Manje ngakho uSathane engayifuni ngoba akafuni ukuthi abazalwane bakheke, abafuni ukuthi abazalwane baqungeke isibindi, akafuni ukuthi abazalwane bakhuthazeke, abafuni ukuthi abazalwane bakhule, abafuni ukuthi abazalwane bachajeke, bebe namandla, bebe strong, abafuni ukuthi abazalwane bakhulume noNkulunkulu iy'mfihlo, yabo. Enye yezinto enza ukuthi uSathane engayifuni lezi mfihlo, lezi limi lezi, ukuthi umuntu uma eyikhuluma lezi limi, uzobona uma sengiyichaza lapha, lezi limi uma uyikhuluma azisho lento oyishoyo wena emlonyeni, zisho lento esikushiwo uMoya oNgcwele noma esuke ishiwo uNkulunkulu. Azisho lento oyisho emlonyeni, zisho lezi mfihlo ey'suke zishiwo uMoya oNgcwele ngenkathi wena uyikhuluma lezo limi kubani? kuNkulunkulu. Manje abantu abayiqondi nobani nalo ekhulumayo ingqondo yakhe ayiqondi. uSathane namadimoni unjani? Akayiqondi, because usuke ungakhulumi wena i-language esho lento esemlonyeni wakho,
usuke ukhuluma le language but usuke lento oyishoyo usuke usho lento eshiwo uNkulunkulu, usuke usho lento eshiwo uba nomoya ongcwele. Wena uphimisa into eyodwa but uthatha umoya ongcwele ukhuluma izinto ey'ningi ezahlukene ezizimfihlo. Ingathi wenze njani? Ukhuluma leyo language. Ingakho-ke usathane engayifuni. Uzoyizwa kahle lento uma sengiyichaza lapha ngezansi, sengiyichaza ngendaba yokuhumusha iy'limi. Le ngizama ukuyiveza ukuthi usathane ingakho engayifuni ngoba iy'limu zizimfihlo kuphi ebantwini, ziyimfihlo nasemqondweni nalo osuke ey'khuluma, ziyimfihlo ngisho kusathane nasemademonini. Basuke bekhuluma izinto ey'fihlakele, iy'mfihlo bey'khuluma kuNkulunkulu. KuNkulunkulu yedwa ayikho into emfihlakele, yonke into isobala kuNkulunkulu. Ingakho-ke usathane engafuni ukuthi kukhulunywe into eyimfihlo ebantwini nakuye, kodwa uNkulunkulu ebe-understand. Ingakho-ke iy'limu ezigxeka ngayo yonke indlela abantu abanazo bagcine besaba ukuyikhuluma. Abanye bayasaba ngisho ukukholelwa kuzo ngoba bey'tshela ukuthi bazogcwaliswa bekhuluma into abangayazi, basaba ukuthi bazogcina bedukiswa. Abanye bafundisiwe ukuthi indaba yelimu yakasathane yamademoni. Usathane utshala ifiye ukuze bengazalwane bengasifisi lesi siphiwo, bengasithandi lesi siphiwo, babeka izici. Abanye indlela esisebenza ngayo sidala i-confusion, sigcina singasathandwa. Usathane uzama ngayo zonke lezo y'ndlela ukuze lesi sipho adisame ibandla ngaso singasebenzi ebandleni, ukuze ibandla lingabhenefithi onke ama-benefit akhona kulaba abazalwane ngalesi siphiwo bangabi nawo laba abazalwane. Ingakho kumele kubuyele ama-teaching, ukuze lama-teaching uma sebuyile azoqinisa abazalwane besithanda lesi siphiwo, basifise lesi siphiwo, nabanaso basisebenzise ngesibindi, basebenzise bazi ukuthi si-publicly, basebenzise bazi ukuthi injongo kaNkulunkulu ngaso yini, basebenzise bazi ukuthi sisebenza kanjani, siyini, engazenyezi ngaso umuntu ngoba azi ukuthi le ndlela esebenza ngaso i-scriptural, yabo. Ingakho-ke balulekile lama-teaching. Ake siqhubeke-ke sibone sengizovala. Uthi-ke nokho uvesi 5, nokho bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke. Ngifuna-ke sibheke futhi-ke le ukuthi izilimu bangaki abantu okumele bayikhulume. La uPhawuli uthi bengithanda ukuthi nikhulume ngezilimi nonke, yabo. Isifiso lesi sikaPhawuli. Njengoba uPhawuli ekhuluma la, izinto uPhawuli ey'ningi wayeyikhuluma zayikhulunywa uPhawuli ekhuluma iy'fiso zakhe, ekhuluma intando yakhe, but siyithatha njengezinto ezayikhulunywa umoya ongcwele or uNkulunkulu ngoba sasazi ukuthi lezo y'fiso naleyo ntando kaPhawuli yayi-influence umoya ongcwele. Le nto wayeyikhuluma iy'ntando yakhe uPhawuli, iy'fiso zakhe uPhawuli yayisuke ibekwe umoya ongcwele enhlizweni kaPhawuli. Manje njengoba eveza intando yakhe la uPhawuli ethi ngithanda engathi ningakhuluma ngezilimi nonke, ngeke uPhawuli athande into against uNkulunkulu, athande into against umoya ongcwele. Njengoba ethi uthanda ukuthi bonke bakhulume ngamoya ngezilimi, uqonda ukusikhumbula la isivumelwana naso or intando yakhe influence umoya ongcwele, uqonda ukusi-expozela ukuthi intando yakhe maqondana nezilimi ithini. Uthi ilimi ufisa bonke laba abazalwane baseKorinte wayebabhalela ukuthi bonke bakhulume ngazo, yabo. Ufuna ukuthi bonke abazalwane bekhulume ngazo lezi limi lezi. Omunye uzobuza ukuthi but uma ufunda lapha ngaselokhuzeni, ngasekupheleni kuyo le ncwadi chapter 14, uzothi anile iBhayibheli lithi sonke singabapostoli na, sonke singabaprofethi na, sonke singabafundisi na, sonke sikhuluma ngezilimi na, sonke sinezipho zokuphulukisa na, sonke sinelokhuzane, sihumusha ilimi na, yabo. Lapho uPhawuli ubeqonda ukukhuluma hhayi ngesiphiwo sokwakha umzalwane, yabo. Ilimi lezo ey'khuluma noNkulunkulu kwakheke wena mzalwane. Njengoba ubona lapho methi sonke sikhuluma ngezilimi na, uzobona uzobe kade ethi uNkulunkulu umisile ebandleni, number 1, ukuthi kube khona abapostoli, wamisa abaprofethi, wamisa iy'phiwo zokuphulukisa zey'limi ezokuhumusha. Ukhuluma labo ngama-ministries, yabo, izipho zokusiza ibandla. Khulunywa la ngesiphiwo. Uzobona ukuthi lesi siphiwo lesi uma siqhubeka la kuzothiwa lesi siphiwo sincane kunoprofetha, yabo.
ngoba wayethiwa sincane kunoprofethi ukuthi umuntu osebenzisayo usebenzisa kwakheke yena yedwa, yabo. Kuze kuthiwa silingana noprofetha uma osebenzisayo ezothandaza bese banesipho sokuyihumusha ilimi, yabo. Ilapho-ke sesiqala sesilingana noprofetha, ngoba ngenkathi-ke sesihumusha usuke seprofetha naye ebandleni, esekhuluma izinto ezizokwakha ziqonge isibindi ibandla, zakhe ibandla, zikhulisa ibandla ngenkathi eseyihumusha ilimi. Kodwa uma engenaso isipho sokuyihumusha usuke ekhuluma ilimi, hhayi eziministry yokukhonza ibandla. Usuke ekhuluma ngey'limo ezisiza yena yedwa, umexoxa nobani, noNkulunkulu, kwakheke yena. Manje uNkulunkulu ngeke ethande ukuthi kwakheke umzalwane oyedwa ngey'limi, noma ababili noma abathathu. Abanye ethi ngeke ngibanike into ezobakha, no. Iy'limu lezi ezakha umuntu ngamunye yizo lezi akhuluma ngazo la uPhawuli ethi uthanda ukuthi bonke abazalwane bebe nazo. But lezi limu ezihunyushwayo, ey'dinga ukuhunyushwa, ey'khulunywa ebandleni, ibandla lithule, zihunyushwe, akusibo bonke abantu abanazo lezo y'limu. Abanazo lezo y'limu babanazo bese beba naso nani? Nesiphiwo sokuyihumusha. Ngenkathi-ke senesiphiwo sokuyihumusha kusho ukuthi iy'limu zakhe akusekizo ezokwakha yena kuphela, sekuzokwakha nebandla. Njengoba nje eyihumusha senesipho sokuyihumusha, seziyiministry yokuthi kwakheke nebandla, yabo. Ngakho akusibo bonke abantu abanelezo y'limu athi uma enazo abe nesiphiwo sokuyihumusha abesekwazi ukuthi zibe yiministry ebandleni. Yizo-ke lezi akhuluma ngazo lapha ngasekugcineni ethi sonke nisinazo lezo y'limu lezo. Ukhuluma ngama-ministries lapho, ekhuluma ngabapostoli, akhuluma ngabaprofethi, ekhuluma ngababusi, akhuluma ngey'limu ney'humusho zakhona. Ukhuluma ngama-ministries aqondene hhayi nomuntu, hhayi nokwakheka kwakhe umuntu, okuqondene nokwakhiwa kwebandla. Kanti la akhuluma khona la ukhuluma nesiphiwo, hhayi sokwakha ibandla, sokwakha umzalwane, kwakheke lo sikhulumayo yena yedwa. Uthi-ke leso-ke siphiwo uthanda ukuthi wonke umuntu abe nazo, yabo. Ngakho ngiqonda ukuveza ukuthi lesi siphiwo sokukhuluma ngelimi esakha umzalwane ngamunye, umuntu mesikhuluma kwakheke yena, azakhe yena, si-available kuwo wonke umuntu osindisiwe. Kodwa lesi siphiwo athi umuntu mesenaso bese banesiphiwo sokuyihumusha, asikho available kubo bonke abantu abasindisiwe. Si-available leso kubantu ababizelwe kuleyo ministry yokuprofetha or yokwakha ibandla, yabo, ayikhuluma ilimu ebesenze njani? Ayihumushe ebandleni, yabo. Mina nje nginey'limu engikwazi ukuthi ngikhulume noNkulunkulu kwakheke mina ngedwa. But lezo y'limu lezo ziphinde kungabi iy'limu esiyisiphiwo sami sokwakha mina ngedwa, iphinde zibe zilimu zokwakha ibandla, eziyiministry, ngoba lezo y'limu lezo ngiyakwazi ukuthi uma sengiyikhuluma ngiyakwazi ukuyihumusha. Nathi lokhu ikhuluma mina kuphela, ngiyakwazi ukuhumusha lezi limu ey'khulunywa abanye, yabo. Okusho ukuthi ngine-ministry yezilimu, anginaso isiphiwo kuphela sokukhuluma iy'limu ezakha mina kuphela. Ngakho lezi limu ezakha umzalwane ngayedwa zi-available kuwo wonke umzalwane ngokwentando kaNkulunkulu. Le uPhawuli owayebabhalela abaseKorinte uthi ngithanda ukuthi nonke nikhulume ngani ngezilimu. Okusho ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu osindisiwe akhulume ngani ngezilimu. Abanye bazobuza ukuthi pho ingani abantu abaningi bangakhulumi ngezilimu na? Lokho ngingakuchaza kwividiyo edlulileyo, but ngathi nje kancane. Ilimu lezi ekwazi ukwakha umzalwane ngayedwa akulula ukuthi uzikhulume uma ungakholelwa kuzo, uma ungenawo lama-teaching. Hhayi ilimu kuphela, ziningi izinto esazoyibona umzalwane ongayi-experience, ngoba you will never recover until you discover. You will know the truth and the truth will set you free. Iqiniso ngeke likukhulule ungalazi. Ziningi umzalwane izinto angahambi kuzo uNkulunkulu amisele zona, ngoba lezo zinto kumele ahambe kuzo by faith, and ngeke uze ube nayo i-faith unganayo i-knowledge ngalezo zinto. Ngoba uma ufuna wena i-knowledge yokuphulukisa
ukuphulukiswa kumele ube ne-word of healing. Kumele uma ufuna ukusindiswa kumele ube ne-word of salvation. Uma ufuna ukukhululwa kumele ube nezwi lokukhululwa, ngoba lelo zwi lokukhululwa will create faith to be delivered empilweni yakho. Izwi lokuphulukiswa will create i-faith to be healed empilweni yakho. Uma ufuna wena iy'limi kumele ube nezwi, ube nolwazi ngey'limi, ngoba lokho kwazi will create faith izokukhuluma ngey'limi kuphi empilweni yakho. Ingakho ethi uJesu even kwalizona lezi zasemhlabeni, ilimi okhuluma ama-language, ushumayele ngama-language, nazo lezo y'limi ngisho uNkulunkulu engathanda ukuthi uyikhulume ngeke uyikhulume uma ungakholwa. Ingakho kuthiwa abakholwayo zobalandeli imangaliso. Uma seyibala imangaliso ezibalandelayo kubalwa nezilimi lezi okuthiwa abantu boshumayela ngey'limi ezintsha. Uyabona ukuthi lezo y'limi ezintsha zilandela abantu abakholwayo. If when you don't believe kulezo y'limi lezo ngeke uze uyikhulume, ngeke uze ukwazi uyikhuluma lezo limi zane zasemhlabeni. Kumele uwazi ngazo bese lolo lwazi ludala ukukholwa. Uma kuyintando kaNkulunkulu ukuthi uyikhulume ushumayela somewhere bese uyayikhuluma lezo y'limi zasemhlabeni. Kanjalo-ke lezi limi ey'ngakhulunywa zasemhlabeni ongayikhuluma ebantwini oyikhuluma kuNkulunkulu, kumele ube nolwazi, ulwazi oluzodala i-faith enhlizweni yakho, wazi ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu osindisiwe, and wonke umuntu osindisiwe ongayikhulumi lezi limi ezimakhayo usindisiwe 100%, futhi unayo umoya ongcwele empilweni yakhe. Ngifuna sikucacise lokho ukuthi usindiswe 100%, unaye umoya ongcwele empilweni yakhe, and ziningi izinto zikaNkulunkulu enjani ezimakhayo, but kunenye ingxenye empilweni yakhe engabe idlalwa zilimi engadlaleki ngenxa yokuthi akanalo ulwazi ngolimi and akanalo ukholo-ke lokuthi akhulume ngani ngalezi limi eyizokwakha yena, yabo. Ngakho-ke uthola ukuthi abantu abaningi abakhulumi ngani ngezilimi, but bonke abantu asebezwile ngezilimi bakholwa enhlizweni yabo babhabhatiswa ngomoya ongcwele bayikhuluma ilimi. Bonke nje laba abakhuluma ngelimi ngenxa yokuthi bayakholelwa kuzona. Bonke abayitshela ukuthi ayiqondene nabo ziziphiwo zabantu abathile nabathile abayikhulumi ilimi, kanti balahleka la ekuthenini eziphiwo zabantu abathile nabathile ilezi ey'dinga ukwenze njani, ukuhunyushwa, yabo. But lezi engadingi ukuhunyushwa ezakho umzalwane nomzalwane zi-available kubo bonke abazalwane, but lezi ey'dinga ukuhunyushwa lezo y'limi azikho available kubo bonke abazalwane, available labo ababizelwe kuleyo ministry leyo, ikakhulu i-ofisi lokuprofetha. Abantu abangabaprofethi bavamisile ukuba nale nkonzo le yokuthi bebe ney'limi bese beba nani nokuyihumusha, kuba yi-office or i-ministry. Lezo y'limi ziyi-ministry ebandleni, hhayi kumuntu onjani osuke ey'khuluma ukuthi kwakheke yena. Bese uba lezi-ke umuntu ayikhuluma ukuthi kwakheke yena, lezo y'limi lezo zi-available kubo bonke abazalwane, lezo y'limi lezo. Okunye-ke ngifuna sikubheke-ke sesizovala yilento-ke yezilimi yokuyihumusha. Le yokuyihumusha ngifuna sibheke ngoba izosiza abazalwane engxenye nayo yokuhumusha kuphela, izosiza abazalwane engxenyeni yokuthi aneliseke ngey'limi azikhulumayo, yabo. Iy'limi lezi engakhulunywa ebantwini ey'khulunywa kuNkulunkulu, lezi limi uthi umuntu uma ekhuluma bese kwakheke yena, abantu bengezwa ukuthi uthini, nomqondo wakhe, ingqondo yakhe ingabi nesithole naye angazizwa, ongekho ozwayo emhlabeni, okhuluma imfihlakalo noNkulunkulu, yabo. Lezo y'limi lezo umuntu mese nenkonzo yokuzihumusha lezo y'limi, seziyi-ministry eseyihumusha lezo y'limi lezo. Ngakho kuthiwa okhuluma ngelimi akakhuleke ukuthi akwazi wenze njani ukuyihumusha. Uma kuyintando kaNkulunkulu lento oyicelayo iyamanifesta leyo gift leyo, bese wena uba kwi-ministry yokuthi ukhulume ngelimi ebandleni, yabo. Bese kuzothi ibandla lakheke-ke manje ngawe ngey'limi zakho ngoba ziyahunyushwa. Lakheka hhayi ngenkathi uyikhuluma ilimi, lakheka ngenkathi usuyihumusha izilimi, yabo. Lezo y'limi azitranslate-wa, ziyahunyushwa. Uma uyi-translate into kusho ukuthi wena ukhuluma izwi bese liguqulelwa
kwi-language abantu abayizwayo. Lezi limu azihunyushwa. Kufike ngikhulume mina izwi elithile ngithi la bashanda bese liya-translate-elwa kuma-language abantu. No, ayi-translate, ziyahunyushwa. Mina ngifike ngithi la bashanda, uma sengihumusha angitranslate lo la bashanda, kodwa ngihumusha ukuthi ngenkathi ngithi la bashanda uNkulunkulu yena ubethini, umoya ubuthini, yabo, bese ngizothi uNkulunkulu njani ubethi. Ngingathi mina la bashanda ngithi uNkulunkulu uthi ngibiza uSipho. La bashanda, yabo ukuthi ngisasho yena ulabashanda, uthi uNkulunkulu uSipho unenkinga lapha emgogodleni wakhe. Ngithi la bashanda, uSipho ithambo lakhe laphuka kwi-car accident. La bashanda, yabo ukuthi ngisasho la bashanda, but izinto engiyishoyo uma sengihumusha zihlukene ngoba angitranslate, ngiya-interpret-a ukuthi ngenkathi ngithi la bashanda ngomlomo wami uNkulunkulu yena uthini, umoya ongcwele uthini. Ngakho iy'limu translate-wa, ziyahunyushwa. Ingakho umzalwane oney'limi ey'mfishane lokhu ethi la bashanda, kumele ungakhathazeki ngobufishane bey'limu ngoba into eyishoyo ungasho la bashanda i-hour lonke, kodwa uthole ukuthi leli hour lonke ukhuluma izinto ey'hlukaneyo eziningi ngoba iy'limu azitranslate-wa, ziyahumushwa. Engathi lokhu uthi wena la bashanda usuke usho into eyodwa emlonyeni, but uNkulunkulu usho inqwaba yezinto. Uma ngathi uyayihumusha lezo zinto, ungabhala incwadi enkulu ngazo ngoba uwu-translate, usuke uhumusha ukuthi njengoba uthi laba bashanda uNkulunkulu bethini, mina ngathi laba bashanda ngutshela into ethile, uxakeke ngolunye usuku ngithi la bashanda ngiphinde ngutshele into ethile oyaziyo futhi nawe ukuthi kanti usibanibani lezi limu uyihumusha kanjani. Ngiyayihumusha ngiyi-translate, yabo. Ngakho-ke kaningi nje uma ngikhuluma iy'limu uzongizwa ngikhuluma iy'limu ey'zodwa, but i-message engiyikhuluma kuwe noma engiyikhuluma ebandleni noma engiyikhuluma kubazalwane ihlukene, kodwa uthi ngisalokhu ngisho into eyodwa. Yingakho-ke mina ngikhuluma ngey'limu kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi emlonyeni ngisho into eyodwa, but kuNkulunkulu ngisho izinto ey'ningi, umoya usho izinto ey'ningi ngenkathi mina ngilokhu ngisho laba bashanda ngoba iy'limu ayi-translate-wa, ziyahumusha. Into osuke uyisho ngey'limu akusiyo lesemlonyeni, ilezi iy'mfihlo ey'khuluma ngomoya. Emoyeni usuke ukhuluma iy'mfihlo kodwa emlonyeni usuke usho ini, ulabashanda. Lo labashanda awu-translate-wa kodwa wenze njani, uyahunyushwa. Ingakho kumzalwane kumele engazenyezi ngey'limi zakhe ey'mfishane ngoba ungayikhuluma usuku lonke lo labashanda lezi limi zakhe ey'mfishane, kodwa uthole ukuthi le nto ubuyisho eyodwa. kuNkulunkulu usho into inqwaba, kuNkulunkulu umoya ubekhuluma kuNkulunkulu inqwaba ngalo labashanda obomusho. Uma usuyihumusha unesipho sokuyihumusha uyokhuluma lezi limi ey'mfishane, but ubese uhumusha izinto ey'shiwo uNkulunkulu othola ukuthi zimfishane noma ziningi, noma ngashona usuku lokhu ukhuluma into eyodwa, but uthole ukuthi uma usuhumusha usho inqwaba izinto ezahlukeneyo, ukhuluma ngamagama abantu ahlukeneyo, ukhuluma ngey'ndawo ezahlukeneyo, wonke lezi zinto kuhunyushwa lo laba bashanda ka-translate-wa, yabo. Ngakho kubalulekile ukuthi umuntu kumele engazenyezi ngey'limi athi ngifisa ukukhuluma njengalo okhuluma iy'limi ezinde ezami ngathi imfishane neliswa, ngoba lo khuluma ezinde engakhuluma iy'limi ezinde kodwa uthole ukuthi uma esehumusha into emfishane, because uma usuhumusha u-translate, kusho ukuthi uma ukhulume isikhathi eside uzohumusha isikhathi eside, uma uyikhulume kancane uzoyikhuluma kancane. Uma usuyihumusha ilimu ukhuluma lokho okushiwo uNkulunkulu, noma kude noma kuncane ukhuluma khona, noma ngabe kuthiwa iy'limi wena ey'khulumile zinde, but uNkulunkulu ukhuluma into encane ukhuluma encane, noma iy'limi oy'khulumile zimfishane, but uma usuhumusha uNkulunkulu ekhuluma into eningi ukhuluma into enjani, eningi, ngoba wena awu-translate, uyahumusha, yabo. Ngakho-ke ilimu ungakwazi ukuyikhuluma i-hour lonke ngoba ukhuluma into eyodwa i-hour lonke, but into ubuyisho kuleli hour lonke uNkulunkulu iningi. Into ubuyisho uNkulunkulu ebeyisho kuwe noma ebandleni ngalezi limi ezodwa iningi, yabo. Ingakho iy'limu uthola ukuthi njalo uma uyikhuluma zihlale zi-fresh ngoba ziyinto eyodwa emlonyeni, but emoyeni ziziyimfihlo ey'ningi ezahlukeneyo eziyinqwaba. Ingakho iy'limi ungakwazi ukulokhu uyikhulumile isikhathi eside i-hour lonke ngoba into osuke uyisho emlonyeni iyodwa, but emoyeni ayiyodwa, ihlukene, iningi.
yabo. Ngalokho-ke ngiqonda ukusho ukuthi abantu abahumusha ilimi kumele beyazi uma ucela isiphiwo sokuhumusha ilimi uNkulunkulu kumele wazi ukuthi akezuke ukukunika ukuthi wena uma usukhuluma ngey'limi noma abantu bekhulume ngey'limi uzobezwa ngokungathi bakhuluma isiZulu kuwe bese uya-translate-a lento akusizo lezi limi zasemhlabeni ey'semhlabeni ey'kwazi ukutranslate-wa. Yabo nje lezi ey'khuluma ngePentecost omunye oyazi i-language abangezwa wayengakwazi ukuyi-translate-ela kwabanye amanye ama-language bezwe abanye abantu, but lezi ayikwazi ukutranslate-wa. Yabo ngoba uNkulunkulu akakwenzi ukuthi uma uyihumusha akwenzi ukuthi uyi-understand-e njengoba usuku-understand umuntu okhuluma isiZulu utholukuthi yena usekuphi isiphiwo sokuthi u-understand-e. Cho, akubi into ekanjalo. Ufike ngikhulume ngey'limu noma umuntu akhulume ngey'limu uNkulunkulu abese eletha umlayezo kumina, ambule umlayezo kimi, angikhanyisele ukuthi lowo muntu loyo into ephathelene naNkulunkulu bethini ngenkathi lo muntu ekhuluma kanje, bese emva kwalokho leyo nto mina ngiyikhulume leyo nto leyo. Ngisuke nginga-understand lento lo muntu ayishilo ngokwe-language, ngisuke nginga-understand lento engiyikhuluma emlonyeni, ngisuke ngi-understand-a lento eshiwo uNkulunkulu ngenkathi mina ngikhuluma emlonyeni, ngenkathi lo muntu okhuluma ngey'limi ekhuluma. Bese kuba khona into engiyi-understand-ayo, hhayi eshiwo yilo ngomlomo wakhe, but eshiwo uNkulunkulu ngenkathi lo ekhuluma ngey'limi. Bese ngiyayihumusha-ke lezo y'limi ukuthi ngenkathi lo ekhuluma ngey'limi utheni uNkulunkulu, ngenkathi ngikhuluma ngey'limi utheni uNkulunkulu, bese ngimnika lowo mlayezo. Lowo mlayezo kubizwa ngokuthi ukuhunyushwa kwey'limi, ngoba uNkulunkulu ukhulume ngenxa yey'limi ebey'phumile, ukhulume ngenxa yey'limi ebey'khulunywa. Bese-ke ngenxa yalezo y'limi-ke sithiwa-ke kuhunyushwe-ke lezo y'limi lezo, ayi-translate-wa, ziyahunyushwa. Yabo. Enye-ke into engicela ukuvala ngayo ile, kunento eningi-ke enye eke yafika yadunga ibandla yalimaza abazalwane yaxabanisa abazalwane, ile yokuthi iy'limu, leli vesi elithi ena uma engekho ilapha usulapha ko-verse 26 usuwehla la sekukhulunywa-ke ibandla uma selibuthene kuthiwa kunjani pho bazalwane uma nibuthene, omunye uba nelokhuzane nehubo, omunye uba nokukhuluma ngey'limi, omunye abe nokuhumusha, omunye abe nesiprofetho. Abesethi konke lokho akwenzele ukwakhiwa kwani kwebandla. Abesethi uma kukhona abaprofethayo kube ngababili noma kube ngabathathu abanye bekuhlole. Abesethi kanjalo abakhuluma ngey'limi akube ngababili noma abathathu, omunye besenze njani bese yahumusha. Ebesethi kodwa uma engekho owenze njani ohumushayo, umuntu akangayikhulumi iy'limu ebandleni kodwa akayikhulume yedwa nobani, noNkulunkulu. Ngifuna sibheke leyo nto kwesisifana lana uZozo kuthiwa akangayikhulumi ebandleni, akusho ukuthi akangayikhulumi esebandleni. Yabo, ilento esilimaze umsebenzi kaNkulunkulu kakhulu. Abantu abakhuluma ngelimu kumelwana nabo. Ngiyakhumbula nje omunye usisi owayejwayele ukugxeka abukele phansi esesaba ukukhuluma ngelimu, ngamtshela ukuthi mina kumele uyikhulume ngoba indima uNkulunkulu akunika ukuthi idlale empilweni yakho ayidlaleki ngenxa yokuthi wena uyekile ukuyisebenzisa, ngoba kunabantu abasindisiwe abangabazalwane abafunda iBhayibheli balihumusha ngenye indlela, abamelene nendlela yokusebenza kaMongcwele okumelene ney'limu. Yabo, ugcine manje usuyiyeka. Uma uzolandela lezi limi lezo okukhulunywa ngazo la eBhayibhelini, zayingakhulunywa abazalwane besemakhaya bebodwa, babeyikhuluma ebandleni. Yabo, ingakho kwakukhishwa i-order yokuthi ebandleni kungabe kube khona i-confusion ukusebenza kwazo lezi zipho including ilimi zayikhulunywa kuphi, abazalwane besebandleni. Yabo, la kuthiwa-ke uma engekho ohumushayo, lo muntu okhuluma ngelimi akangayikhulumi ebandleni, hhayi esebandleni, ngoba uma zikhulunywa ebandleni kumele ibandla lonke lithule. Bese umuntu okhuluma ngey'limu ayikhulume iy'limi, ayikhulume, uma eqeda ukuyikhuluma bese enze njani, lo ohumushayo onika umlayezo ebese enze njani, ayayihumusha ini, iy'limu. Yabo, njengami nje abantu mina bagcine sebazi ukuthi angithi ukuthi iy'limu nginesiphiwo sokuyihumusha. Manje-ke njalo uma kuhlangene ibandla, abazalwane uma sebekhona, ingathi ngiseseThekwini nje, uma seyikhulunywa iy'limu, abantu uma bazi ukuthi nikhona babethula, ibandla lingabe lisathandaza, lingabe lisahlabelela, lilalele lo okhuluma ngey'limu, noma lenze njani lingamuzwa yena, lalazi ukuthi emva kube ekhuluma ebandleni zizohunyushwa. Yabo, wayengayikhulumi esebandleni, wayekhuluma ebandleni kulibandla.
kumele lithule lilalele lezi limi elingazazi ukuthi zithini, ngoba emva kwalo kuzophuma isihumusho, yabo. Bese ngiyayihumusha-ke ngoba njengoba zikhulunywe ebandleni, ibandla lathula, layeka ukuthandaza, layeka ukuyithandazela nalo, layeka ukucula, lilalela lezi limi ngoba zikhulunywa kulo ibandla, sekumele zenze njani? Zihunyushwe. But uma engekho humushayo, ngoba kumele limazwe ibandla ukuthi ukhona umuntu ohumusha ilimi la ekhaya, uma lazi ukuthi ukhona but ngalolo suku lovile, kumele lo khuluma ngelimi ibandla lingathuli ayikhulume kulo. Aliqhubeke lithandazele ibandla, umzalwane ayikhulumele ngelimi yena yedwa noNkulunkulu kwakheke yena, kungathuli ibandla ngoba kumele ayikhulume kulo, lithule ibandla. Lento yokuthi angayikhulumi ebandleni kusho ukuthi ibandla lingathuli bese ilimi ayikhuluma ebandleni lilalele, ngoba isihumusho ngeke sibe bikho. Ayikhulunywe uye lo mzalwane noNkulunkulu, kube uNkulunkulu olalelayo, but hhayi ukuthi lo mzalwane kumele engabibikho ebandleni. Alikho ivesi elithi umzalwane ibandla ilimi akangayikhulumi esebandleni uma engezukuhunyushwa. Lithi ivesi angayikhulumi ebandleni, but uyikhuluma ekuli ibandla, but eyikhuluma kubani? Yena yedwa noNkulunkulu wakheke yena esebandleni. Ibandla kumele lithule bese yikhuluma kulo ibandla lezi limi lezi, ngoba ngeke ihunyushwe. But kumele ikhulume yedwa noNkulunkulu, kodwa esekule bandla, ekuli ibandla, ngoba laba abazalwane nje okukhulunywa ngabo laba ilimi ababeyisebenzisa ebandleni, ey'nhlanganweni laba behlangane khona, wayekwazi ukuyikhuluma yedwa esekhaya, ekhulume noma ekephi. But uma sekuhlangene la sekukhulekwa, umuntu eyikhulumela noNkulunkulu, engakhulumi ebandleni, eyikhulumela yedwa nje noNkulunkulu, wayengayikhulumela ngelimi noma eyithandazela, engakhulumi ebandleni, wayengayikhulumela ngelimi noma kudunyiswa, bangacula ngelimi, bangathandaza ngelimi, bebheke kuNkulunkulu, bengakhulumi ebandleni. But uma sekumele kukhulunywe ebandleni, bonke-ke abanye abaculayo nabakhulekayo noma ngelimi noma nganabathule, kube ne-order, ukhuluma umuntu oyedwa ngelimi, omunye bese yayihumusha, yabo, ngoba zikhulunywa ebandleni alithuli ibandla. But uma ingakhulunywa ebandleni aliqhubeka ibandla ney'nhlelo zalo, aliqhubeka ibandla. Uma lingezukuhunyushwa lezo limi, angingalindi umuntu osaqhubeka ekhuluma ngelimi ezakha yena yedwa, but ibandla manje limise iy'nhlelo zalo, lathula manje, lilalele lo muntu ilimi angezukuyihumusha. Kodwa uma kuwukuthi ibandla lizenzele eminye imisebenzi, lo mzalwane akaphazamisa ibandla, akaqhubeka ayikhulume lezi limi ekhona ebandleni, kodwa ekhuluma yedwa noNkulunkulu ekulo ibandla, ngoba ibandla lisuke lingaphazamiseki, alivimbekile ngalo mzalwane, nalo libhizi ngezinye izinto, mhlampe liyadumisa, mhlampe liyathandaza. Lo mzalwane akakhulumi kulo ibandla, akumele lithule, alimlalele kulezi limi zakhe, uyikhuluma kuNkulunkulu, akayikhulumi kuphi? Ebandleni. Ngakho wonke lama-teaching ukuthi lezi limi akumele umuntu ayikhulume esebandleni, basuke behumusha lento okuthiwa angayikhulumi ebandleni, yabona, to the church, yabo, hhayi in the church, yabo. Uma uzolifunda kahle lesingisi lizokucacisela ukuthi kumele engayikhulumi to the church, hhayi in the church, angayikhulumi ebandleni, hhayi ukuthi esebandleni yena. Kumele eyikhulume esebandleni, kodwa ibandla lingathuli, ayikhulume kulo, lilalele, ngoba ngeke ayihumushe, yabo. Ngikhona usho ukuthi ngayo yonke lento le kumele sazi ukuthi lezi iphiwo lezi zikhona. Enye into yenza ukuthi ngikhulume ngalezi iphiwo, ngicabanga ukuthi evidweni edlule ngizwile ukuthi ngithe kuzoba khona i-great move of the Holy Spirit, kuzobuyisela ubhabhatiso likaMoya Ongcwele, luzoshayela ngisho namabandla omthetho nasemasontweni omthetho, kuzoba khona ubhabhatiso likaMoya Ongcwele. Abantu abaningi abasindisiwe abasebandleni lomthetho, and abanye vele sebeyazi isiqalile, yenzeka lento ey'khathini ey'ningi, namanje yenzeka. Amabandla omthetho nje manje mhlawumbe ngiyawabona abhabhatiswa ngoMoya Ongcwele, akhulume ngelimi njengamanje. Manje zibalulekile-ke lama-teaching, ukuze lama-teaching engagcine elahla izinto zikaNkulunkulu, futhi noma singayilahli sikwazi ukuyisebenzisa ngendlela, sibe sinolwazi
ukuze singaphazamisi of the Holy Spirit, singaphazamisi ukusebenza kaMoya, singalimithi ukusebenza kaMoya, singalimithi ama-manifestations of the Holy Spirit ngenxa yokuhumusha wrong ama-scriptures, ngenxa yokuhumusha wrong imibhalo. Ingakho imibhalo manje kumele ikhanyiswe ngoba iningi izinto ezivimbela ukusebenza kaMoya isivinjwa abantu bethi bekhomba iBhayibheli bathi iBhayibheli lithi. Ngakho kumele ikhanyiswe zonke lezo zinto ukuze uMoya ingavimbeki njengamanje ebandleni, ingavimbeki emahlelweni ahlukeneyo, ingavimbeki kubazalwane. Holy Spirit is about to move ngendlela ongazange ibonakale kulezi insuku esiphila kuzo, ngendlela ayimuva ngayo ibandla lisandoqala. Uzomuva ngayo erestore ibandla, elikhazimulisa, eligcwalisa ngamandla, eligcwalisa ngomlilo, eligcwalisa ngomngcwele, eligcwalisa ngenkazimulo, eliprepare ukubuya kaJesu, elenza limangalisa ibandla. And uma ezoyenza leyo nto kumele kube khona ama-teaching azohlela emba amagebhegebhu, kumele kube khona ama-teaching azolungisa indlela yenkosi, enze nemikhondo yenkosi iqonde, ukuze inkosi uma isihamba ingabi nazi ithiyo, ingabi nayo izinto ezivimbelayo ey'nhlizweni zabantu eziwulwazi emqondweni yabantu, ikwazi ukuvimba inkosi nokumanifesta kwenkosi ney'phiwo zenkosi nendlela inkosi efuna ukusebenza ngayo, ngenxa yey'fundiso ey'ningi ezivimbayo, ngenxa yey'humusho ey'ningi iBhayibheli indlela eselihumushe ngayo eyivimbela uMoya Ongcwele ney'phiwo kaMoya Ongcwele. Ingakho lama-teaching ibalulekile ebandleni likaThixo. Ingakho ngifisa ukuthi engathi engafinyelela kubantu abaningi nasendaweni ey'ningi ukuze bazi ukuthi abazalwane njengamanje, and baningi njengamanje abantu abazozwa le video, abanye njengamanje uma beyizwa, abanye basindiswe for isikhathi eside bengakhulumi ngezilimi, abanye njengamanje uma beyizwa le video lena and kusimpuli, ayikho into enzima okumele yenze ukuthi isiphiwo is just nje to ulula isandla umukele. Isiphiwo nje awenzi lutho ukuze ube naso. Isiphiwo into oyinikayo wena okwakho nje, is to accept. Abanye baningi nje abazozwa lama-teaching, inkathi bewezwa lama-teaching ey'nhlizweni zabo bakholwe, balule izandla bamukele ilimi, and inkathi benza lokho ilimi bagcwalisa uMoya Ongcwele ziyamanifesta, and lezo ilimi zizobabenefita, zizobaduduza, zizobakha, zizobaqunga isibindi, zizoba-recharger. And ilimi zenza into eningi, zenza umqondo ube khali. Ziningi izinto mina ilimi eziyenzayo empilweni yami. Ngiba nama-revelation, umoya wami uba bukhali ephimbeni likaMoya Ongcwele. Kunezambulo nendlela namanye amavesi anzima ukwa-understand, but once ngaqala ngakhuluma ngezilimi, umoya wami uyakhanya, bese kuzothi amavesi afihlakele ngikwazi ukwa-understanda, ngikwazi ukwahumusha, ngikwazi ukuwaqonda, nezinto ezingididayo ngiba sekukhanyeni. Kwesinye isikhathi uthothi ngibuthaka, ngiphelelwa amandla. Once ngaqala ngakhuluma ngezilimi, ziyangakha, zingiqunga isibindi, zingiduduze, ngibe strong, yabo. That is the reason uSathane engayifuni ilimi. That is the reason evusa abantu abayigxekayo ilimi. That is the reason uSathane evusa ama-teaching against ukusebenza kwelimi ebandleni. That is the reason kuvuka abantu abasindisiwe, abathenjiwe, aba-against ilimi. Uyazi uSathane ukuthi uma evusa abantu abathenjwe kanjalo uzovimbela uMoya Ongcwele, avimbele nalesi siphiwo, avimbe nabantu abaningi ukuthi bangakholelwa kuso ukuze babe naso. Ufuna ukuthi babe weak, ufuna ukuthi yena bangaduduzeli, bangakheki, ufuna ukuthi le ma-benefit ey'limi bangawatholi, nale ndima edlalwa ilimi ingadlaleki kuyo. But lama-teaching ufuna ukusho ukuthi devil is a liar, because lama-teaching uma efika ebandleni, lama-teaching uma efika kubazalwane, azofika noguquko, azofika noshintsho, azofika namandla, azofika a great move of the Holy Spirit. The Spirit of God is about to move, and ngenkathi emuva sekukhona ukukhanya, indlela yakhe isilungisiwe ngama-teaching, kwakhanyisa izinto ezisebumnyameni, kwanika abantu ama-teaching, akwavuleka inhliziyo zabo. Ngeke azavimbeke uMoya Ongcwele, uzomuva ebandleni, uzomuva kwabangcwele, uzomuva kumzalwane ngamunye. People, they will be filled with the Holy Spirit. Umoya Ongcwele uzosuka emoyeni wabo, ehlele emphefumulweni yabo, ehlele emzimbeni yabo, baphuphume, bagcwale umoya Ongcwele, bese bakhona izinto ezizophuma ngemlomo yabo. Abanye kuzophuma ilimi, abanye kuzophuma iprofeto, abanye kuzophuma ikhumusha ngezilimi. That is the reason lezi fundiso zibalekile ebandleni likaNkulunkulu. Ingakho sengathi wonke umuntu ohlangabezana nazo angayidlulisela nabanye abazalwane, so that izinto asizakale kuzo zisize nabanye. Sengathi ngavuka nabanye futhi abazoyifundisa ebandleni nasemahlelweni abakuwo lama-teaching, so that indlela kamoya izohlala
ukuvikeleka ey'ngqondweni nasey'nhlizweni zabantu. Uma esemuva angaphazamiseki ebantwini, abantu bangashodi ngenxa bevinjwa izinto ey'sey'ngqondweni nasey'nhlizweni, bekwazi ukuthi le move uma isikhona ingabashiyi ngamuva, ngoba already le move isiqalile, iyavunguza. The Spirit of God useqalile uyavunguza njengamanje, useqalile uyahamba njengamanje, useqalile uyalirestore ibandla, useqalile uyakugcwalisa ibandla, useqalile njalo njengamanje wenza imangaliso ey'nkulu, useqalile njengamanje uyabonakala ey'ndaweni ezahlukeneyo. And kunendawo asasilelele kuzo afuna ukumuva kuzo, and lezo y'ndawo kumele y'lungiswe ngama-teaching iy'ndlela zakhe, so that uma esemuva engaphazamiseki. That is the reason inxusa lonke ibandla, bonke abazalwane, uthi lama-teachings bawamukele futhi badlulisele kwabanye, kuvuke nabanye abantu futhi abazowafundisa ebandleni ey'ndaweni ezahlukeneyo. Silungise indlela yenkosi, so that indlela yenkosi uma isimuva inkosi ingaphazamiseki, uma isimuva ilungise ibandla, ilungisele ukubuya kaJesu. In Jesus' name, amen.